Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga urip na Allah subhanahu wa ta'ala, mga bangsa ko. Badiman to si iku mga ala adu sa aditan o maiinang ka alagi dubamia normal sa iku pangilay-layan tano, kamamasaan tano sa iku mga lulot tano, mga tunganay tano, mga siringan tano, ugaid na lagi duba miyad agyong kutakip separnon o madakal ataw o pamakabatan udun tulong yagyang kaiya kadustaan na padaya kumipa nga ala adusa akasabapan sa ipakanaraka o manusia amay kadinian mapamang niya rila maaps iku Allah subhanahu wa ta'ala abadis kanyan suka priba lagi duba miyak kanor normal sa masayman to agyang kutwa di kapangawayagan o manusia muslim amokit sa gyang kaiya akapriba ugaid na ditano katawan na apia langwa tao, langwa tunganay ka, langwa siringan ka, na minggalabak sang kai agalabak akapriba, na langon siya ranong pan niya katamok, na di din maalin agyang kutuwa kaya pamanaw tulaw ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kuta Quran yan, na gusto kaya alo yung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa agyang kuta hadith yan, na gusto kaya pakatiron o mga ulama, sa agyang kanan agalabak napad ko mga ala akadustaan, diyon imimbradusaw oripan su Allah subhanahu wa ta'ala. Tiyaman utulo Allah subhanahu wa ta'ala agyang kutwa sa bagi ama pembatad o mga paririba sa isaalungan amawri. Tigyan man ito sa Quran yan. Alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbatuhu syaitanu minal mas. Susiran ito ang mga tao na aya mapembatadiran sa alungan amawri. Mga tao aaya sukatan niran, aya pekeniran na puonsang kutwa kapriba la yaqumun illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Na disiran pepakatindag disiran makapendedalakaw sa normal akan dedalakaw. Inunta na makasasayan siran sa pemametengan, makasasayan siran sa miyanga liliwat, makasasayan siran sa piyanga adaan sa lalag. Kama yatakhabbathu asyaitanu minal mas, sa lagid o di iki pamapasan o syaitan sang kutwa manusia pun sa kabubetengi lagi dagyang kutwa susukan naginan ima pembetad o mga tao apken sa riba si salungan amori andi sabab aginan ima pembetadiran dhalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba kagisiran na ini ibaratiran ang kutwa kapriba sa lagid o kapusay. Dia sama na lagi duba miya normal ko mga tao, mga manusia. Agyong kutwa kapri baka ayat tari meron na lagi duba mimbalo ya kapusay. Na inus ka pagariakan a muslim. Na utitu ka aad na paratian yang ko Allah, ad na kalakyan ko Allah, na kalak na kaso Allah, si iko may tumala a ukit-ukit a kapriba, naguan api antun ad ni klasin yan. Kamay kadir kanan irila Allah subhanahu wa ta'ala. Na kapag kasagyang kutwa mga tao ang garubatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sang kai adunya na sampurna sa alungan amawri lagi dagyang kutak yatiroon Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu taqullah hiskanu amya martiya kalak niyo sa Allah wadaru ma baqiya minar riba nagu talikudin niyo rendanan niyo awa ini wagyang kutwa kapriba kang galabakas sang kutak kapriba in kuntum mu'minin o pamakas kanu nakipaparatiyakan o tigo Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam taf'alu na amay ka dinyo anan galbakan. Agyang ko taka pananggilay niron. Ngiyong ko takibagak niron. Ngiyong ko takataliko din niron. Fa'adhanu biharbin min Allah. Natukaway niyo aadin apakapuon agubat sa iku Allah subhanahu wa ta'ala na gusto iku rasulian. Ngarubatang kanu Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa din sa tao apa nanawag no Allah subhanahu wa ta'ala gubat kang garubat niya siran sang kaya dunia na sampurna sa alungan amawri na saben sabdar amya tangkada amya kawatan si ikulim wallah gagaw wallah maaf wallah rila wallah subhanahu wa ta'ala ayamala na amya kawatan sa giyang kutwa kasurgaan wallah subhanahu wa ta'ala ilidastano wallah subhanahu wa ta'ala sa giyang kaya lagi day agalabak api apan nakilang wa tao api apan lang wa siringan ka na lang wa tunganay ka na pinggalab kira na na dadin masalin so kukumanian kaginan din ikukumanian aging kanan
kata tagu yan sa Quran nagusi ko hadith Rasulullah SAW padanan kumipapangala dusa pakalidas ng tanong Allah subhanahu wa ta'ala nagutawfikan tanong niya sa manggalabak tanong susimba nagukabubayan tanong agyang kuto agaman yan pakibubayan yan raktan agyang kuto kang gagalabak sa mga pipiya na pakalidas ng tanong niya sa agyang kuto kang gagalabak sa mga rata ayamala nagyang kuto ifkararang ito Allah subhanahu wa ta'ala wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.